a dhíobh a chuirde agus fáilte roimh arás chuig fáilmhíní Gaeilge. Le bhéal B1 topic a hain, Cúlra agus áid Chónaithe, background and place of residence or where you live. Le bhéal B1 topic a hain, Rannóg a chathair, Cén Seoladh atá agat, ag díriú ar bheith ag labhairt. Level B1 topic a hain, topic 1, section 4, what's your address, focusing on speaking. Lamúna, ag fífrí de chuine nó dhaoine, Cén Seoladh atá acu agus ag freagart na ceiste sin, asking someone or some people what their address is and answering that question. Cén Seoladh atá agat, what is your address? Cén Seoladh atá agat. Iver hain, bóthar an bhaile bhuí, litir ceannan, cúnta hún na ngáil. Sa chaint deirtar, so when we speak we say, Iver hain, bóthar an bhaile bhuí, litir ceannan, cúnta hún na ngáil. So, number 1, Ballyboy Road, Letterkenny, County Donegal. Ach, scríbtar, but they write a hain, bóthar an bhaile bhuí, litir ceannan, cúnta hún na ngáil. But we say, iver a hain, bóthar an bhaile bhuí. Leabhar le trúr eile sa rang, chun seoltaí na líne sin a fháil, nó éist le taifeadadh do dhaoine a rá a seoltaí. Talk to 3 other people in the class to get the addresses of those people, or listen to the recording of people saying their addresses. Scríobh síos na seoltaí ó na rudaí a deir an duine a oiread agus is féidir. So write down the addresses from what the people say as much as possible. Tá spáin an méid atá scríofa agat don duine a thug an seoladh duit nó féach ar na freagraí le feiceáil an raibh an seoladh ceart. So show what you've written to the person who gave you the address or look at the answers to see if your answers were correct. Cén Seoladh atá agat. Éist. Iver a seacht, brúch na haun, an bhuileann gearr, cúnta na hirbhí. Iver a seacht, brúch na haun, an bhuileann gearr, cúnta na hirbhí. Iver a dóiag, corrán chnuk na darach, trálaí, cúnta chiarí. Iver a dóiag, chnuk na darach, trálaí, cúnta chiarí. Iver ficheacúig, bóthar gurt na fréach, baile chligeig, cúnta chligeig. Iver ficheacúig, bóthar gurt na fréach, baile chligeig, cúnta chligeig. Iver hochtdéag, drim dhruthid na salach, litir ceannan, cúnta hún na ngáil. Iver hochtdéag, drim dhruthid na salach, litir ceannan, cúnta hún na ngáil. Agus anois féach an raibh an ceart agat, and now see if you were correct. An chéad ceann, the first one, iver a seacht, brúch na haun, an bhuileann gearr, cúnta na hirbhí. Number 7, Riverbank, Mullingar, County Westmeath. Iver dóiag, corran chnuk an darach, trálaí, cúnta chiarí. Iver dóiag, corrán chnuk an na darach, trálaí, cúnta chiarí. Number 12, Oakview Crescent, Tralee, County Kerry. Iver ficheacúig, bóthar gurt na fréach, baile chligeig, cúnta chligeig. Number 25, Heatherfield Road, Sligo Town, County Sligo. Iver ficheacúig, bóthar gurt na fréach, baile chligeig, cúnta chligeig. Iver hochtdéag, drom dhruthid na salach,
Letter Canon, Cúnta Rúna. Number 18, Willowbridge Drive, Letterkenny, County Donegal. Iver a hochteg, drim, rihid na salach, Letter Canon, Cúnta Rúna. Beg an bhilleog sunrí an iarratasóra uat don chníomhaíoch seo. You'll need the handout, applicant's details for this activity. Sunrí an iarratasóra. Sunrí details iarratasóra, applicants. Seo fuireann de chuid feidhmeannach na seirbhíse sláinte a fuarthas an Idirlín. This is a health service executive form found on the internet. Líon isteach de chuid sunrí pásanta sa chéad chuid den iarm seo thíos. Fill in your personal details in the first part of the form below. Ansin, féach an dara cuid leis an duine nacealacht, an diggin sibh na ceistena. Then look at the second part with the person beside you. Do you understand the questions? And if you don't have a partner, you can do this part by yourself. An rá tú ábalta bualadh faoi thuairim a thabhairt faoi na focail nach raibh eolas agat. Were you able to guess any of the words that you did not previously know? Summary on iarratasóra. Applicant details. Summary details iarratasóra applicant. Céad anamnacha, first name or first names. Seoladh, address. Seoladh, líne a hain go dtí a ceathair. Address lines 1 to 4. Baile, ceantar poist, town or postal district. Cúnta, county. An bhfuil cónaí ort leat féin. Do you live alone? Más níl, cé leis nó lé a bhfuil cónaí ort. If no, who do you live with? Do chluinne breta, your birth surname. Seoladh riamhphoist, your email address. An bhfuil tú, tick all Morris Cui. Tick as appropriate. Morris Cui as appropriate. Pósta, I do chónaí le duine eile. Shingle, I do bhainteach, scartha nó colscartha. Pósta, married. I do chónaí le duine eile, living with someone else. Shingle, single. I do bhainteach, a widow. Scartha nó colscartha, separated or divorced. An bhain tú féin riamh firmach a Gaeilge. Have you ever or did you ever receive Irish forms? Tásúil go mbeidh tú in ann iad a líne isteach inis. I hope that you would be able to fill them in now. Agus sin deire le Rannóg a chathair, Cén Seoladh atá agat, ag fífrí de dhuine, Cén Seoladh atá acu agus ag freagairt na ceiste sin. Asking someone what's their address and answering that question. An nótaí agus bilóga oibre le fáil, éanacht le cóid fuaime agus nasca na Quizlet, suíomh gréasáin agus feidhmchlár sa ghluaiste a sholáthraíonn iarslaí éagsúla le haghaidh stadéir agus foghlama. Cosúil le luas chortaí agus stránna gceist, tá sí go léir fáil mo chiamh gréasáin. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, a website and mobile app that provides various tools for studying and learning, such as flashcards and quizzes, are all available on my website. Original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, or edited versions at simplyjacintha.com. Direct links will be in the description box below.
Míle buíochas de Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to the TEG for allowing me to use the audiovisual resources that are available on their website. Súlagam gur bhain siad taitneamh as. Like and subscribe le do hull.